سرخط مهمترین خبرها. وزارت گفت در حادثه های خروق 1 نفر کشته و 3 افسر پلیس زخمی شدند. نگرانی کشورهای عضو اسپاد از امنیت مرز با افغانستان و 1 ساکن بلجوان را برای بحث با معاون رئیس زندانی کردند. سلام بیننده‌های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 17 می است. برنامه را با آخرین خبرها از خروق شروع میکنیم. مقامات تاجیک هلاکت 1 ساکن شهر خروق در ناآرامی‌های روز گذشته در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان را تصدیق کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنین از زخمی شدن 3 افسر نهادهای انتظامی خبر داد. پس از 1 روز ناآرامی در خروق، مقامات بار اول در این باره ابراز نظر کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صبح امروز 17 می در بیانیه گفت گروه جوانان خروق شب گذشته با سپارش محمد باقرов و تحت راهبری ساکن خروق ضمیر نظر شایف و کارمندان پلیس بدخشان که در بینای دادگاه ولایت قرار داشتند حمله کرده و نارنجک دستی را ترکانیدند. به اطلاع منبع، بر اثر این حمله معاون سردار ریاست کارهای داخلی در بدخشان غیرتشاه مبارک شاهزاده، کارمند شعبه اپراتیوی این وزارت شهرت قمیشف و فرمانده وزوادی تعیناتی مخصوص ابوبکر فیض‌الله زاده زخمی شدند. منبع میگوید که در حال حاضر آنها در بیمارستان بستری‌اند. در اظهارات وزارت کارهای داخلی آمده است هنگام زده گردانیدن حمله مسلحانه نظر شایف زخمی گردیده در بیمارستان به هلاکت رسید. برخی منابع درباره هلاکت ضمیر نظر شایف ساکن 30 ساله محله گلکن شهر خروق نظر دیگر را گفتند. وزارت کارهای داخلی محمد باقرov از سران غیر رسمی بدخشان الفت خانم محمد شای و فعال جامعه شهروندی و علیم شیرزمانوف معاون رئیس سازمانی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی را گناهکار کرده است. علیم شیرزمانوف روز 16 می دست داشتن در حادثه های اخیر را رد کرد. محمد باقرov هم پیشتر اتهام های مقامات علیه خودش را بی‌پایه دانسته بود. بنابر نوارهایی که تا این دم دسترس رادیو آزادی شدند، روز 16 می به ضد جوانان از واسطه های پراکنده کنی استفاده شده است. وزارت کارهای داخلی در اظهارات خود استفاده موادهای مخصوص ضد گرد همایی را تصدیق کرده است. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همتای روسش ولادیمیر پوتین نوسازی ارتش تاجیکستان را بحث کردند. بنا به خبر کرملین او 16 می گفته است میخواهد جریان اجرای تجدید یا از نوسازی نیروهای مسلح تاجیکستان و وضع در سرحد افغانستان را بررسی کند. روسیه از سال 2012 پس از دراز کردن مهلت ایستادن پایگاه 201 نوسازی ارتش تاجیکستان را به عهده گرفته بود. تفصیلات صحبت دسترس نیست و همچنین معلوم نیست که دو جانب به چی نتیجه رسیدند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان درباره ملاقات کوتاه گفته است که طرفها افزایش سیاسی جامعه جهانی و منطقه، وضع سیاسی کشور همسایه افغانستان، همکاری در ساحه امنیت و مسائل دیگری مورد توجه را بررسی نمودند. ضمناً سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی تصمیم گرفتند که امنیت مرزهای کشورهای این سازمان با افغانستان و دیگر منطقه ها را تقویت بخشند. در اعلامیه پایانی نشست سران این پیمان که روز 16 می در شهر مسکو برگزار شد، آمده است که اسپاد با در نظر داشت وضعیت ناآرام در افغانستان برای تأمین امنیت سرحدهای کشورهای عضو آمادگی دارد. قاسم جومرت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان در این همایش گفته است که ناآرامی در افغانستان کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیت دست جمعی را تهدید می کند. وی افزوده است که باید به تهدیدهای احتمالی از افغانستان توجه کرد، زیرا بی‌ثباتی و فعالیت دوامدار گروه‌های مسلح در افغانستان امنیت و ثبات کشورهای عضو اسپاد را به خطر می‌اندازد. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان نیز در این نشست
вазъи Афғонистонро барои Осиёи марказӣ нигаронкунанда номидааст. наздикони як сокини ноҳияи Балҷувон ки дар пайи баҳс бо муовини пешини раиси Балҷувон беш аз 40 рӯз дар зиндон аст, мегӯянд муфаттиши парванда дидори онҳоро бо боздоштшуда манъ кардааст. баҳси ин хонавода ба сари 2 гектар замин бо Ҳасан Иброҳимзода, муовини собиқи раиси ноҳияи Балҷувон ва бародари вазири нақлиёт буд ки додгоҳ тарафи ин хонаводаро гирифт. чунучаро ин мавзӯъро Маҳмудҷон Раҳматзода гузориш медиҳад. наздикони Сайфиддин Давронов ки дар пайи баҳси падараш Саидмӯмин Давронов бо муовини пешини раиси Балҷувон беш аз 40 рӯз боз дар зиндон аст, мегӯянд муфаттиши парванда дидори онҳоро бо боздоштшуда манъ кардааст. Фариштамо Каримова, модари Сайфиддин, мегӯяд ҳарчанд додситони ноҳия як ҳафта пеш иҷозати дидорро додааст, шуъбаи умури дохилаи Балҷувон бо ҳар баҳона дастури додситониро иҷро намекунад. талаб доштем ки ман бачама дар ами сизои клуб бинам мерам, ами начальник милиса иҷозат намета ки бинам. Дина рафтам 3 бор прокурор иҷозат дод, рафтам намемона ки як мактуб намекунам бата ки ман амиҷа бачама бинам. Нахоҳам як бор ами ҷаноби оли намешнавам ами суханои ман ки ман як деҳқон, ман ай 25 март ана мираи Балҷувон да мерам. фариштамо муфаттиши парвандаи писарашро монеи дидор бо писараш мешуморад, вале муфаттиш Бежан Каримов дар як тамоси телефонӣ ба Радиои Озодӣ гуфт ки ба иллати бебарқӣ натавонистааст ба модар посух диҳад. манзури ӯ дастури додситонӣ аст ки посухи қонуниро ба дархости Фариштамо Каримова талаб кардааст. ба гуфтаи муфаттиш, баъди омадани қувваи барқ посухи мактубро омода кардаанд. аммо Бежан Каримов ба суоли он ки оё ин модар ба дидори фарзандаш мерасад, посух надод ва Фариштамо Каримова мегӯяд бебарқӣ танҳо баҳона аст. як ҳафта мешавад ҷавобе нагирифтааст. свет нестай мега баҳона кард. ман гуфтам ман дигар сар вақте надорам ки ман ҳар рӯз раи Балҷувон ҳозир аст, хотира фикр мекунем. ман ай 25 чанқа мерам. охири моҳи март нисбати Сайфиддин Давронов бар асоси моддаи 247 кодекси ҷиноӣ яъне қаллобӣ аз сӯи шуъбаи вазорати корҳои дохилии Балҷувон парванда кушодаанд. хонаводаи Давроновҳо ин парвандаро фармоишӣ медонанд. баҳси Давроновҳо ба сари 2 гектар замин бо Ҳасан Иброҳимзода, муовини собиқи раиси ноҳияи Балҷувон ва бародари вазири нақлиёт буд ки додгоҳ тарафи ин хонаводаро гирифт. мақомот рӯзи 25 март сардори оила Саидмӯмин Давроновро боздошт ва баъдан озод карданд, аммо писари ӯро ба ҳабс гирифтанд. ӯро аввал дар майда авбошӣ, сипас заминфурӯшӣ айбдор карданд. ҳоло писари ӯ бо парвандаи қаллобӣ дар боздошт аст. Давроновҳо инро қасосгирӣ ва фишор медонанд. мақомот мегӯянд аз қонун ҳимоят мекунанд. бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз 17 май хабар медиҳад. ҳаштдаҳуми май дар таърихи иттиҳоди шӯравӣ як санаи фоҷеабор аст. соли 1944 18 май мақомоти иттиҳоди шӯравӣ тоторҳоро аз Қрим ба Осиёи марказӣ бадарға карданд. 200,000 нафар бадарға шуда буданд, вале бештари онҳо дар роҳ ҷон доданд. танҳо дар давраи перестройкаи Михаил Горбачёв бисёри тоторҳо тавонистанд ба макони бобои худ баргарданд. баъди ишғоли Қрим аз ҷониби Русия дар соли 2014 тоторҳои Қрим аз поймол ва маҳдуд шудани ҳуқуқи милливу фарҳангии худ шикоят мекунанд. 18 май рӯзи бузургдошти Умари Хайём яке аз бузургтарин донишмандону шоирони форсу тоҷик аст ки соли 1048 дар Нишопури Эрон таваллуд шудааст. ӯ дар умри 84 солаш дар шаҳрҳои Балху Самарқанду Бухоро, Исфаҳон ва Марв ки ҳоло дар қаламравҳои Афғонистону Узбекистону Туркманистону Эрон ҳастанд зиндагӣ кардааст. осори Умари Хайём ки маъруфтарин рӯбоигӯи форсу тоҷик дар ҷаҳон аст, то имрӯз ба даҳҳо забони дунё тарҷумаву бознашр мешавад. 18 май рӯзи байналмилалии осорхонаҳо аст ва дар Тоҷикистон ҳам солҳои охир расм шудааст ки ба ифтихори ин рӯз шабе дар осорхона барпо шавад. тамоми шаб дари музеиҳо дар бисёр кишварҳо барои тамошобинон боз мешавад ва мардум ройгон метавонанд осори таърихиву фарҳангиро тамошо кунанд.
قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سومانی بتغییر است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل از 167 تا 169 سومانی ارزش دارد. قرب 100 دلار آمریکایی باشد به 1190 و 1100 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 17 می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. اخباری از این بیشتر را می توانید در سامانه ما با نشانی azadi.org بخوانید و همچنین ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. خدا نگهبانتان.